geçine bittine şiran can puri u nemiran mazlum u zekiran girbekin ahire kama azadil bare şiyan beldar bir hoş bebehar zenduki istemin zar juri alem serdarin sultan teklerim efkeftan. Önder Apo'yu İmralı'ya koyanlar ve ağırlaştırılmış tecrit uygulayanlar Önder Apo'nun görüşlerinden korkuyorlar, düşüncelerinden korkuyorlar. Yaşamı, Kürdistan'ı, Türkiye'yi, Orta Doğu'yu, insanlığı ilişkin değerlendirmelerinden korkuyorlar. Kürt toplumunun özgürce yeniden dirilişini, var olmada ve özgür yaşamda ısrarını ortaya çıkardı. Bir soykırımı önlemeye çalışıyor. Ruhuyla, duygusuyla, düşüncesiyle, eylemiyle, davranışıyla yaşamı durdurmuş. Bireysel hiçbir yaşam yaşamamış soykırımı önlemek için. Kürt'ün soykırımı... Era radyodan gelen. شنوندگان چهار دو دنگ گلده ماشکو در انهجا ایرو 22 اسبات 2024 پنجشنبه لبریکسل ساعت 12 لآمده 14 گو در انهجا منوچه نواروژه پیشکش بکن لپیشی چل سنوچه پارێزەرên ڕێبەرا پۆش بۆ هەفدیتنê سەرلێدان kirin. Hevserokatiyeke cekê gerîla ji ber operasyona kirine silav kirin, Komîteya Têkiliyên Derve a Kecekê jî derbarê tevgera dagirkeriyê de hişyarî kir. Belê Dewleta Tirk a dagirker li Omeriya dest bi tevgera nû ya dagirkeriyê dike. Navenda çavdiriya mafê mirovan rapora li ser zextên li penaberan çêdibe eşkere kir. Amerika bomba li sistema füzeyan a Hûsiyan barand. Pelegoderên hêja niha jî berfrehiya nûçeyên mehparêzerên rêbera poj bû çûna İmraliyê serlêdan kirin. Parêzerên bûriya hiqûqa sed salê Raziya Öztürk, Cengiz Yürekli, Emran Emekçi û İbrahim Bilmez ji bo karibin biçin İmraliyê bi rêber Apo re Ömer Hayri Konar, Hamidî Yıldırım û Veysî Aktaş re hevdîtinê bikin serî li ser dûzgeriya Komara a Bursa û Müdûriyeta girtîgeha İmraliyêdan. Pêwendiya rêbera Apo bi dinyaya derve bi temamê hatiye qutkirin. Ti bersiv ji serlêdanên malbat û parêzeran re nayê dayîn dihin rewşan de piştî bi mehan ji parêzeran re tê gotin ku cezayê dîsîplînê heye. Belê nûbeta azadî ji rêbera Apo re bi pêşengî înisiyatîfa ji Abdullah Öcalan re azadî 25 Haziran 2012 dest pê kir. Çalakî li ber avahaya Konseya Ewropayê li Strasbourg'a Fransa têre darxistin. Her hefte komek Kurdistanê ji welatek an jî ji bajarekî cuda çalakî bi rêve dibin. Di hefteya 680 de Dadaş Kutucu, Delîl Xiniz, Hediye Xelîl û Sariya Zerdeş çalakî dewrgirtin. Çalakger ji bajarên Almanyaya Oldenburgê çûn. Berdevkî komê Dadaş Kutucu derbarê çalakî de axivî. 25 sal serokatiya me di zindanê. Ev 3 salê dawiye bi rastî ne malbatê wî xeberê malbatê wî heye ne jî xeberê oka Kurdekî hemaka Kurdê welatxwarêz bi rastî em dixwazin ki dengê serokê me bibîşî gelê me. Gelê me serokatî jî hev Kurd bike me bi serokatî bide jiyankirin em jî bang bi hemû jiyankira dikin em bi dewleta dikin em divê tu quvvet ewa nikare me bi serok bide jiyankirin. Serok xir û ramanê wî di dilê me de ye dîroka nû da em dizane ki gelê Kurd serokatiya xwedî der mirovatiya xwedî derketina serokatiya xwedî derketina xir û ramanê Kurdê xwedî derketina serokatiya xwedî derketina çenda Kurd zimanê Kurd em di nêrîkî gelê Kurd dîrokê da carê ewle serokatiya xwe xwedî derkeve û ji bo serokatiya xwe dimeşe li kolanane bi salan em li kolanane. Belê helbet diqada netewî û nav netewî de ji nirxanin li ser tecrîtê hinin li belê em pêşî berê xwe bidin Bakurê Kurdistanê Dewleta Tirk a dagirker li Omeriya ya Mêrdînê dest bi tevgera dagirkeriyê dike.
درباره آمادهکارین تفگر داگیرکاری ده چافکنین خودجهی آگاهی ده لگور آگاهیان دولت ترک لهرمین گریدای مردین عمریا خورسکی عرب و نوالا رزوکی گنده کورم و تخوبه آمادهکاری تفگر لشکری دیگه آنگو لسر خطه که دریش دولت ترک آمادهکاری تفگر لشکری دیگه هلی ببینو چه جنبر خواب دن باشوی کردستان بالافرین شهر چیای متینا بومبکش بالافر شهرین دولت ترکا داگیر کر بیسبه گلیه گرماوی یا لچیای متینا بومبکر چافکنین خوجی گود جبر بومباران زیانین مادی چیبونه لدربار زیانین جانیده تو آگاهی نهاتم بدست خستن لبو تفگر بالافران لسر هریم دوام دیکن گریلان هپگی ویجا سری لزاپه درپل دو کپچان خست ناوند راگان رو چاپامنی هپگی به داخوینه که انجام داویه شر راگاند هپگی تکیلداری چالاکین گریلا و ایریشن دولت ترکا داگیر کر اب آگاهی دا لهره مازاپه 11 سبات ساعتی 13 و سهان نابرا 18 دلقا دا برخودن آسی دای لهمبری کپچه که که هول دا چپرین شر خرابه که با بامبرین دستان و شکین فردی چالاکی پیکات بریا سابوتاجی لوی کپچی هات خستن ده انجام ده در پل کپچی کت نه چارما خواه کشینه ده 15 سبات ده جلقا ده برخوادن آسی دای با بامبین دستان و چکین فردی کپچی که هات خستن کو هول ده چپرین شهر خرابه که درباره ایریشن دولتا ترک ده جه پیگی گود ده نابر 16 و 21 سبات ده لهر ماگاری قادن دشتا کافیا یک مال و نقبا خیره 11 جاران لهر ما روژاوه زاپه یا شهید دلیل قادن گیره بهار گیره آمد یا حف جران لهر ما خاکور که جی آوالولان سنین خنیرا جور گوشین حف جران لهر ما زاپه قاد شهید ابراهیم شش لهر ما متینا قادن درگل شلازی بیشلی سر متینا شش جران بگشتی سو حف جران و بالافرین شهر هاتم موبکرن 19 سبات قاد برخوادن آگیری چارچل یه هر مامتینا جی به هلیکوپترین ایریشی هات بومبکرن بله کجکی گریلن تولی اپراسیون شورشگری بونه سلاف کرد هفت سروکاتی کنسر برا کجکی بداخونه که فرماندار و گریلن هپگوی جاسره ین تولی اپراسیون شورشگری شهید دعاویان بون پیروز کرد و پشمرگی جی شیار کردن که نزدیکی چپرین ارتشا ترک نبن داخونه کجکی و های هفته سبات 2024 گریلن هپگوی جاسره لهرم پاراسنامه دیه لقادگیری جودی یا لهرم روجاوی زاپی شهید دلیل لدیج ارتشا ترکا داگیر کرد اپراسیون شورشگری یا شهید دعاویان لداخسن گریلن آزادی کردستان جاره کدن دربکی گران ارتشا ترک آداگیر کردن دولت ترک آمیتینگر و قرکر تیک برن و چالاکی سرکتی سلاو دیکن فرماندار و شروان تبلیغ چالاکی بون جدل پیروز دیکن فرمانداری خویا بریارگاه ناوند پاراسنا گلجی پیروز دیکن گریلن با اپراسیون شورشگری شهید دعاویان نشاندان به چه رنگی نزی راستی شهیدان دبن دلسوزی بیل آنینا شهیدانه گریلا به چالاکی نشاندان خودی و هز و هنر نکول دیجی داگیر کرد دکاره کردستان با پاریزه حکومت AKP MHP یا فاشیست لهمبری چالاکی گریلا دهجه و تک دیچه لتک چون آخوا و دیشرن او قاصده روان دکن که لهمبری بویرن دقومه ایدی نزانه چی بکه چاوات بگره دوی AKP MHP ارتشا داگیر کرد می چته و نوکرین وان زانبن گریلن آزادی کردستان و گله کرد تک ناچن او حساب همکم کجان بپرسن بگمان گله کردستانه و دمکی نزده دستلادر یا فاشیستیک ببه افدم دور نینه نزیکه دوی روشن بیرین ترکیه روشنامه‌وانین خودی وجدان به جواکی رقالا راستی AKP MHP بکن جواکی لهمبری راستیان سر وقت بکن پولیتیکین AKP MHP جبلی فلاکت تشتکی دن نآنیه سری ترکیه و گلان پولیتیکا اندیش مناهیه لکردان هری زیده زرار دده ترکیه و گلین ترکیه دوی افراستی جگل را ورگوتن حتی روژان AKP MHP ترکیه بره وده به والات هنکی دین بر به فلاکت وده چه دوی گلین ترکیه هزین دموکراتیک سوسیالیست لهر قاده زیرتر پشتوانی اتفاق بگل کرد را بکن جبوه لوشان را وده سلادریا فاشیست کشنه خورد بکن که جکه پیشمرگی جه هشیار کرد و هگوت مبری جه را گهاند بو دوی پیشمرگی خوانه زی چپرین ارتشا ترک نکن ام و
هوشیاریا خو دوباره دکن لازمه پیشمرگه همو هزا خو جی ارتشا ترک آداگرکر و چپرین وان وگرن کسک لگل پولیتیکن AKP MHP آفاشیز و دولت ترک نسکنه پشگیریه ندوان آزادی عبدالله ورزلان آزادی همو کرده که و هتا بش آزاد نکری کرد هر واجر دستی دشمن بیتو هر دشمن بشری رازال ان شاء الله پشتیوان بخوای گورا عبدالله ورزلان آزاد کریتو کردستانیش کرد و کردستانیش آزاد بیت بله گذارن هجا هلبت ما بحثا گریلین آزادی کردستان کرد بله جوانج لدیجی تجریت و بشر لدیجی گله کرد کود جالی دولت ترک و که پولیتیکا قرکنیتی مشاندن چالاکین خل دار دخن نها مدیا خلیل نوبت اوجلان آزادی بمره و در بار چالاکی جواننده آگاهی بدمه اول مدیا دم باشته بخیراتی و شانمه بله حتی که تلفن ما آمده ده به نوچه دو دوره ده بردوام بکن پارێزەر بەرهیوی دەمیر دبێژە لازمەش بوو بەردانا برێز عەبدوڵڵا ئۆجەڵان شەرتên guncav pêne dabînkirin rêbera po 25 salan dibin şert û mercên ên tejî têde tê ragirtin ev 25 mehin bi tu awayî agahî jê nîne di 22 çilê de 1330 parêzer li dijî nepewendîdanîna mutlaq û bi cezayên dîsîplînê yên sîstematik tê domandin serî li Wezareta Dadê dabûn û daxwaza hevdîtinê kiribûn ji van parêzeran Berhîvî Demîr got divê Tirkiye li gorî qanûnên xwe û peymanên navnetewîyên ku ew alîgirê wan e tev bigere û wiha doman di vê heyamê de girtîgeh bûne cihên ku herî kêm qanûn li wan tê bicîhanîn heke em bertêka herî mezin nîşanê cihên ku herî zêde bêheqûqî li wan tê sepandin bidin kêliyek be jî em ê karibin pêşî li ber bêheqûqiyê bigirin tecdîta mutlaq a li Îmraliyê پێشی لە گرتیگەهێن تیپا فە و پشتە ژی لە گرتیگەهێن تیپا سە û yê kurtir bûye tecdît rêbazekî sîstematîk a îşkencê ku li dijî rometa mirov vahiyê ye Berhîvî Demîr wiha dewam kir Rêzer Abdullah Öcalan di warê çareserkirina mesela Kurd de helwesta xwe ya müzekerevaniyê ya siyasî diparêze tecdîta li ser tê ferzkirin krîza aborî kurtir dike dibe sedema sêde bûna bin pêkîna mafê mirovan a senkirina azadiyan û krîzên aborî ji bo pirsa Kurd bi awekî aştiyana çareser bibe rê li ber demokratîk bûna Tirkiye vebe pêwîst e tecdît bi dawî bibe Belê gudarên hêja çalakiyek jî jalê ciwanan ve li dijî tecdîtê pêkat ciwan li avahiya Spîtî çalakiya xwe li dar xistin niha jî yek ji çalagera nûbeta ji rêber apora azadî Midya Xelîl bi merê wê derbarê çalakê ciwanan de agahiyê bibide me heval medya dem baş di bi xêratê weşana me heval medya dengê mi tê de gelo heval medya dengê mi dibîsî ez barim di deng de pirsgirêk heye nûçe du durêden berdewam bikin Paolo Ferrero ji got dewleta Tirk ji fikrên Birêz Öcalan ditirse Paolo Ferrero wezîrê berê İtalyayê li ser tecdîta li Îmraliyê ji ajansa Anefera axivî û vê nirxandirê kir tecdîta li Îmraliyê bê hiqûqiyekî mezin e dewleta Tirk bi tecdîtê dixwaze îradeya Birêz Abdullah Öcalan û gelê Kurd bişkîne Abdullah Öcalan ramangir rewşenbîr şoreşger û fîlozofekî Kurd ê pêşeng e tecdîta li ser wî tişî be pêk anînên desthilatdariya faşîst a İtalya Mussolini ya li dijî nivîskar teorîsyan û rêberê şoreşger yê İtalî Antonio Gramsci li dijî desthilatdariya Mussolini ya faşîstê kuşîn kir lê bi fermana Mussolini hate girtin û 20 salan hate ceza kirin paradigma civaka demokratîk ekolojik û azadiyê jinê Abdullah Öcalan
gelekî giring e li hemberî kapîtalîzmê konfederalizma demokratîk pêşniyar dike. Ev tê watiya demokrasiya rastexîn û gelan bi taybetî jiya jinan. Öcalan aktörê bingehîn ê çareseriya pirsa Kurd e û çareseriya siyasî û aştiyane pêşniyar dike. Ji bo çareseriya ku herêmê û cîhanê alaqedar dike, azadiya Abdullah Öcalan pêwîst e. Paulo Ferrero balê dikşine ser giringiya têkuşinê jî wê dibêje. Ji bo Gramsci ji kampanyê navnetê wî çêbûn. Bi vê pêşî li kuştina wî hate girtin. Wî ji hücreya xwe veguherand navendekê perwerdê. Bi tezên xwe wekî fîlozof û teorisyenekî giring tê bikaranîn. Bibîranîn. Divê birêz Abdullah Öcalan demil dest were berdan, berdana wî ji bo demokrasiya Tirkiye û rişlata navîn gelekî giring e. Hevalê min dibêjin medya Xelîl Bimerê em carekî din behsa çalakiya ciwanan bikin. Heval medya dengê tê te? Heval medya gelo tu dengê me dibihîsî? Heval medya dengê mi tê te? Beni telefona me mixabin ev çend caram hewl didin ku berê xwe bidin çalakiya ciwanan ku li avahiya sîpîtê lê dijî tecdîtê li dar dixin li belê pirsgirêka teknîkî dewam dike. Em jî bi nûçe di dûrê de berdewam bikin berê xwe bidin daxuyaniya Komîteya Têkiliyên derve a KCK. KCK têkildarê plana nû ya dagirkeriyê hişyarî da. Komîteya Têkiliyên derve a KCK bi daxuyanekê bala hêzên başûr û desthilatdariya Iraqê kişand ser plana xapandin û dagirkirinê. Daxuyanê KCK ya Komîteya Têkiliyên derve jî wiha ye. Di êrişa balafirên şerên dewleta Tirka dagirker ên li ser çiyayê Siyarê li gundê Kafya du welatiyên ji Başûrê Kurdistanê Beşîr Omer Elî û Arif Taha şehîd bûn. Her du welatî dema di nava zeviyên gundê xwe de kar dikirin bûne hedef. Dewleta Tirk bi vê êrişê nîşan da li dijî hemû Kurdan e rijandina xwîna Kurdan û kavilkirina welatê Kurdan kiriya armanc vê jî reva dibîne. KCK van agahiyan dide. Ji ber êrişên dewleta Tirk li Başûrê Kurdistanê heta niha nêzîkî 1000 gundî hatine balakirin û wêrankirin. Bi sedan welatî şehîd bûne, bi sedan kes birîndar bûne û 10,000 welatî jî koçber bûne. Her wiha bi sedan gerîleyên Azadiya Kurdistanê jî di encama bikaranîna çekên kîmyewî de şehîd bûne. Ev yek êrişekî nû ya kîmyabaran û enfalê ye û desthilata PDK jî weke cehşên serdema rejima Baasê ku hevkariya Seddam kirin, rêzanî û pêşengê ji dewleta Tirk dike û tawanên wê ve dişêre meşruiyetê dide wan tawanan. PDK rê li ber helwesekî girsî û welatparêzî jî digire. Bi gotinekê din PDK enfalekî nû bi ser Kurdistanê de ferz dike. KCK dazanîn dewleta Tirka faşîst bi serokatiyê Erdogan û Bahçelî amedekariya planekî dagirkeriya nû û berfireh a li dijî Başûrê Kurdistanê dikin û wiha got. Serdana wezîrên Tirkiyê yên terorîst ji bo Hewlêr û Bexda amedekariya êrişekî nû ya li Başûrê Kurdistanê ye. PDK dixwaze di vê êrişa dagirkeriya nû de dewleta Iraqê bikin nava hevkariya dewleta Tirk. Lawma em bank li hemû hêz û aliyên Başûrê Kurdistanê desthilatdarên dewleta Iraqê dikin. Li dijî van êriş û komkujên dewleta Tirk helwestekî ciddî bigirin, nehêlin Tirkiye zîretir xwîna welatiyên Başûrê Kurdistanê birêjîne. KCK her wa sersaxî ji gelê Başûrê Kurdistanê re bi taybetî ji malbatên şehîd Arif û şehîd Beşîr re xwest û wiha got em êşa wan parve dikin. Dubare sûz didin gelê Başûrê Kurdistanê. Bi sûz û peymana bi şehîdan re em ê li ser rêbaza şehîd Helmet Dêrelok li dijî faşîzm û dagirkerî û cehşîtiyê têkoşînê bikin, tula hemû şehîdan hilînin. Belê wet qedo jî dibêje Iraq dibin êrîş û dagirkirinekî ciddiya dewleta Tirk de endamê lêjiniya ewlehî û parastiniya Parlamento Iraqê wet qedo ji rojnivîsê re aqibî. Wet qedo dazanên desthilatdarî Iraqê di rawestandina êrişên Tirkiyeyên li ser xaka xwe de ciddiye û wiha doman. Parastina serveriya xaka Iraqê karên esasî desthilatdariyê ye. Hikûmeta Sudanî armanc dike sînorên xwe kontrol bike. Bi taybetî armanc dike rê li ber êrişên dewleta Tirk ên li ser xaka Iraqê bigire. Di mijara rêgirtina binpêkînên Tirkiye û xebatên ji bo bidawîkirina hebûna Tirkiye li Başûrê Kurdistanê de karek
karên ciddi dike û bibiryare. Ji ber ku hebûna wan hêzan weke dagirkerî tê hezibandin û gefê li ewlehî û aramiya Iraqê dikin. Divê ev hêz ji xaka Iraqê derkevin, pêngavên desthilatdariya Sudanî yên dawî jî ji bo nevîne. Belegudarên hêjan hajin berê xwebdin berxwedana girtiyên azadiyê dayîka girtiyên nexweş Fikret Erdan diyar kir ku kurê wê nexweş 94 kîlometran bi destkelemçekirî birine nexweşxanê wiha got. Ji girtîgeha Kırıkkale'ye dibin Enqerê nexweşxanê. Destê wî ve nakin ku nanê xwe bixwe. Çawa birine nexweşxanê wisa tînin girtîgehê. اجي وقت دايق يمجي حفسي داي قلت انا كان حفسي دا صد وحفظة جزا جيرت خوازن اما حفسي دا يعني رسما ازبيجم تاجيز يعني شفيم ناكن تاجيز تجاويز نا تشتابيز تنية يعني دا تشن وحسي راح حسس دكن خوانا ونادن و يم دبن حفسي يم دبن دكتور بن دكتور علاجي وي نيفي ددني نيفي نادني دبي هنا جدينا هنا ناين ادبي چما ونادن ما علاجي ما دبيجي تنن دستي كلام تكن ساقات او خو ساقات يعني اون بردن چي دستي وكري بچي وانا كري بچي ساقات دستي ساقات نيفشكانه نخوشياوي نخوش يعني هر داري ساقات دستي كلام تكن دبان تختور كلام تكن دينا دستي وناكن بجا دولتك فاشيسته ام جير جلاد خوازه سري زفستاني جلاد خوازه ام جلا جير دشاينن سيمه ها جوا جلا نادني اي بشتي سيمه ها جلي زفستاني نگيجني شمش راندي چي من شاندي چي نخو ناشاين ام جلي هاويميت شاينن نادني حتى سيمه هي ويچي دبه ويب سكروجيك سر زاروكي ماد ماشين زاروكي ماد بيجي كا ام دع انسان جمر دنا قنتي لي بينن ده چه نانتی دینه دبی افهی یعنی تشتاد خوازن دبیش مر بینن و تشتی الا نیوی دینه نیوی ناینه ام بیشم بان گوازیه مش بتومی دنیای رهایی بلا رام استرخوا دایک رام استرخوا بس زاروکی ما همو اطل گورا واد کتنا روجیا من اینه کتنا اطل گورا ویده زاروکی ما بمرن ام همو دایکن همو زاروکی منه ما های جیران ما های ام هموجی زاروکی منه بلا رام استرخوا افي جامش دايكا هاي بلا حموجي هاي كسكي هندا وقد الرابن بي بس ولی پارێزەر جیهان ئایدن jî dibêje neverdana Gülten Kişanak bin pêkirina mafên bijartin û hilbijartinê. Parêzerê Gülten Kişanak Cihan Aydin da zanîn çendî dema girtina muwekîla wê temam bûye jî nayê berdan wiha got. Ev yek ji siqandarên hiqûqiya dagirkeriya Tirkiye hikûmeta AKP MHP dikine. Cihan Aydin destnîşan kir ku di sûcên polîtîk de dema girtinê 7 salin wiha got. Ev dem ji bo muwekîla min di 25 Cudmeha 2023 de temam bûye. Lê muwekîla min bi awekî keyfî di girtîgehê de digirin. Astenkirina wê parastina iqbala desthilatê û di biryarê de hiqûq nîne tolhildan heye. Desthilatdarî hemû amoran hiqûqa pozîtîv Daliya aliyekî û ji bo tepisandina muxalefetê darazê bikartîne. Parêzer Cihan Aydin li ser serlêdanên kirine jî van agahiyan dide. Serlêdanên mêyên derbarê girtina Gülten Kişanak ên li Lijneya Bilind a dadger û dûzgeran hesekî û ya li dadger destûra bingehîn hîna bi encam nebûne. Bawekî bêhiqûqî girtina namzeta hevşaredariya Enqerê Gülten Kişanak di heman demê de bin pêkirina mafê bijartin û hilbijartinê ye. Belê namzet Devrim Demîr jî dibêje em ê bi berxwedana xwe di her warî de serketinê bi dest bixin. Devrim Demîr namzeta şaredariya Bajêrê Mezin a Mêrdînê ya Dem Partiyê ye. Namzet Devrim Demîr divê dibêje yek ji bajarên ku kelecana hilbijartinê li heye Mêrdînê 8 salin bi qayûman tê birêvebirin gelek bû yerên qirêj karên ne li rê çêbûn gel ji qayûman bêzar bûye. Devrim Demîr dazanîn ew jî astengiyên wê çê bibin haydarin û hatuman. Bi taybetî jin kirine hedef. Bi dehan saziyê me girtin tevî van êrîşan ji li Mêrdînê ruhekê mezin ê berxwedanê hebû. Yek ji armanca me ya pêşî ev e.
آسنگیان لپیشیا ولاتین دخوازن و گرن سرخاک خواه جهول راکن گلین لور تاوی آخا خواه ببرکت قیرانه که ابوریا جدی دیشین مردین باجره که که خودی دزگه و آتولیین خلقکاریه اما هول بدن وان سازی و دزگان خورد بکن به پشتوانی گل همو پروژه خواه بکن پراتیکه لئیدریجی و جنوبه و بهستر شاردریا گل آوا ببه وزارت شاردریه ایدریه دم پارتیه نجلا کوم جی دیار کرکو اوی خدمت شاردریه گن با اوی که خورد آوا بکن نجلا کوم بالکشان سر برنامه شاردریه دم پارتی وها گود دریه ما حتی داویه جی گل رو وکریه همو کارین کو ام بکن و دی چرچوه حساب دایی نده زلال بن اما شاردروانیا گل آوا بکن و حساب رانته بپرسن پروژه ما به تمامی جبو آب و هوای پاکش کوچه و پارکین ایدری کمروف به حسانه کار بمشه و باجره که کمروف کار به لبیشی بن لسر پارادیگم آزادی یا دم پارتی جی نجلا کوم ویده بیشه اما بگیرانی لسر مالبات اما بگیرانی لسر خوات جنان راوستن اما به همو هیزا خواه آلیکاریا جنان بکن که هیزا خواه خواه اشکره بکن خواه با آوه که آزاد افاده بکن و خواه بری خستن بکن بله AKP بتلیس بهست فروتیه AKP وکی گلک باشرن باکوره کردستانه شاردری گل آبتلیسه جی داگر کر درکت هولی قیوم داگر کر لشاردری بتلیسه نافچین بسادان آرسه دکان و آوانی فروتنه پارلمانتری دم پارتی بتلیسه حسین اولان پیشنمه پرسکدان مجلس او خواست کو درباره قیومین شاردری بتلیس و نافچین و لکولین بکرن وزارت هاوردور باجروانی و گوهرتن افهاوه برسه و دایا پیشنمه پرسیده و ها گود ده سالان ده لشاردری بتلیس و نافچین و 676 آرسه و دکان به بهای 393 میلیون و 511 هزار لیره این ترکی هات نفروتن وزارت اشکره نکر که اف پره لکو جبو چو هات نخرش کرن پارلمانتری دم پارتی حسین اولان دیار کر که همو پره هات ندزین لدیجی کارن دزی و نلره دوز هات نوکرن دوز دوام دیکن لی وزارت و دستلادری راسیان و دشیره بله ناوند چاودری مافی مروانجی درباره زختا دولتان لسر کوچبران راپورک آمده کرد. چاودری مافی مروان ناوند داویل نیویورک آمریکاییه دازانی کو راپور جی 46 رو پلان پکته. در راپور ده زختن حکمتان این لسر کسی مخالف چالاکوان و سیاسی کل در وی ولد دجین تنه آنالیز کرن. در ناوان 20 دولتین زختکار ده بیگمان دولت ترکیه ترکیه لناوا کاتگوری رواندن و ونداکرنه بدار زوره ده جهدگیره ناوند چاودریه داخونی آلیکاری سرک وزیر دمه بکیر بوزدا پار فکری اوفید بیشه ده سال 2018 ده میتا ترک هشتی ولاتین ترکیه جهجده ولاتان رواندنه ترکیه ناوند دا چاودریه به هایدره که دولت ترک دوز و پیواجوین دارازی یلن در وی ولید بایپاس دیگه او ولاتیان دروینه ترکیه تراپور دته گوتن دولت ترک لگل ولاتن که حقوق خوان لوازه هفکاری دیگه سروک بری میتی حکام فیدان کنها وزیر کاری در ویه تراپور 2022 آن آمیته ده رواندن ولاتی جدر وی ولید دپارس و که سرکتنه بناو دیگر ولاتین دن انکو تراپور ده به بشین تایبت جدیگرینج اون عربستان سعودی ایران چین روسیا آذربایجان مصر میرکتین یک بوین عربان بحرین جزایر رواندا سودان باشور اتیوپیا کامبوچیا تایلند بلاروس کازاکستان تاجیکستان و ترکمنستان بله دولت ترک کنسرا متین و کمال قهرمان آستن کش ایتیم سنا چولی که خواست دروژا زمان دایی که آجیهان دل چولی که کنسره که بده جبو کنسر جی بانگی متین و کمال قهرمان کربون لی والیتی دولت ترک و ناونده پولیسان این لچولی که کنسر قدخه کرن متین و کمال قهرمان برای کنسر به 2 ساعتان سر حساب خوی میدیا دیجیتال پیام دان و گوتن کنسر ایرو ده هات پلان کرن لچولی که چی به جالی والیتی و ناونده پولیسان و هات قدخه کرن امج بشتاران و تواهی چولیکیان لیبور ندخوازن ایتیم سنا چولی که جراغان کو کنسر 21 سبات روژا زمان دایی که جهان هات و پلان کرن و هنرمند متین کمال قهرمان و کنسر دابان لف
جالی والتیا چولک و نوند پلیسان چولک و هات قداخه کرن دروژا زمان دای که یا جهان ده گودای کی کرنا ل کنسر که بزمان خو دای که ل موزیک و سترانان قداخه پارلمانتری دم پارتی چولک Ömer Faruk Hülakuji gud والتیت تو سدما قداخه کرنا کنسر نشان ندا لباجرین وان و علا زیزی همان کنسر چه بون لی تو آسنگی چه نبو خویا دکه که والتیا وی داره کیفی تبدیگره و کنسر قداخه کرد Mele guderin heja Amerika bombel sistema füzeyan Ahusiyan baran fermandari leşkeriya devletin igbuye Amerika ya le ruşlata navin setkom derbare erişede daxoyne de leguri daxoyaniye 22 Şubat hezin setkom le diji sistema füze le diji keşten o sisteme ke füze ya balistik Amobil ku ji bu erişalı derya surda hatın amedekirin çar erişkirine. Sentkomê dronekî ji teqameniyan xistine. Husî ji mehamjdarê ve û li peravên Yemenê erişê keştiyên ku îdia dikin peywendiya xwe bi İsraîlê re hene dikin. Her wiha dibêjin ji bo piştgiriya bi Filîstîniyan wan erîşan dikin. Belê li Almanya di malekê de bermahiyên dîrokiyên ku ji Sûriye hatine dîzîn hatin dîtin. Polîsên Almanya ragand ku di malekê taybet de bermahiyên dîrokî yên serdema rojhilata navîn hatine dîtin û derbarê bûyerê de lêpirsîn dane dest pê kirin. Polîsekî ji bajêrê Baden Württembergê li başûrê Almanyayê anî ziman ku gava ew hîn bûne di destê welateke Alman de kavilekê ji kevne bajarê Abayê Sûriyê heye dest bi şûpandinê kirine. Bermahiyên kevne re yê Abayê weke kevalên ku beriya zayînê di salên 2305 û 2205 de nehatine nivîsandin ji bo koleksiyonvanan gelekî biqîmetin. Li gorî dahoniya polîsên Alman kesê ku bermahên dîrokî di destê wî de hatine girtin îdia kiriye. Wî bermahê dîrokî ji bo firotunê ji koalisyonekî kevin ala bajêrê Bayernê kiriye lêbelê hate zanîn ku ev îdia nerast e. Daxuyanî ji wiha berdewam dike. Piştî lêkolînan hate zanîn ev bermahên dîrokî piştî ku di sala 2015 de ji Musaxaneyê Edlibê hatine dîzîn. Her wiha piştî lêgerînên li Heilbronê polîsan kevalekî din û peykerên biçûk ên aîdê Misra kevin jî dîtine. Destdanîne ser bermahiyan lêpirsîn jî dewam dike. Li Sûriyê beriya 2011 jî qaçaxçîtiya bermahiyên dîrokî gelekî zêde bû. Ev roj bi desteserkirina şer re zêdetir bû. Daeş bi taybetî jî çeteyên girêdayî dewleta Tirk bi piştgiriya Enqerê bermahî û avaniyên dîrokî talan kirin. Ev talanên bermahî avahiyên dîrokiyên li ser xaka Kurdan dewam dikin. Belê nûçiya me dawî jî derbarê perwerdekirina hespan de li Raqa çanda perwerdekirina hespan dewam dike. Li Raqa çanda perwerdekirina hespan li pêşe ji bo perwerda hespan jî navendek hatiye vekirin hezkiriyên hespên Ereb berê xwe didine li vê navendê têne cem hev. Car bi car jî pêşbaziya hespên resen çê dibin. Navenda perwerdekirina hespan bi taybetî 2022 bi hevkariya Komîteya Ciwan û Werzîşê li Raqê hate vekirin. Rêveberê Kulîba Sivarbûna Hespan a Fîrûsî ya Raqê Muhemed El-Hesen vê agahiyê da. Navenda me yek ji li ser asta Bakur Rojhilatê Sûrî mezintirîn navend e. 105 hesp lê hene. û sihkez jî perwerdekarin. Her sal pêşbaziyek bi 400 siwarên hespan li seranserê Sûrî tê daxistin. Perwerde ji bo kesên navbera 10 û 45 salî de jî têne dayîn. Di heman demê de 15 hesp bi taybetî ji bo pêşbaziya îsal hatin amadekirin. Li ser xwedîkirina hespan jî Muhemed El-Hesen van agahiyan dide. Ji bo tendirustiya hespan divê bayter bi rêk û pêk wan binêre derzên pêwîst di dema xwe de li wan bidin. Ji bo xwarina hespan baldarî hebe. Ji bo hespên dibezin xwarina rast û hevseng enerjiya wan diparêze mezinbûna wan a bi tendurist misûger dike. Lêrnêrîna hespan jî mijarekî giring e. Divê mûyê hespan bi rêk û pêk bêne şuştin, dingê wan bê paxeşkirin, nênûkê wan bi rêk û pêk bêne birîn. Muhemed El-Hesen
دکارن دازنی کو او آمدنه تبلی پیش پر که لسر استا سوری و رشلات ناوین ببن و ها گود ین دخوازن دما خواب به هسپان را در باز بکن بخوازه را تکیلدار بن و فیری ورزشین سواری ببن دکارن سری